Pròxima estació, Monistrol de Montserrat. Correspondència amb el Cremallera de Montserrat. D'aquí uns minuts arribarem a l'estació de Monistrol de Montserrat, on podreu fer transbordament amb el Cremallera per pujar a Montserrat y agafar los funiculars de Sant Joan y de Santa Cova. En unos minutos llegaremos a la estación de Monistrol de Montserrat, donde podrán hacer transbordo con el cremallera para subir a Montserrat y coger los funiculares de Sant Joan y Santa Cova. This train will shortly be arriving at Monistrol de Montserrat station. Please change here for the Montserrat Rack Railway, under San Juan and Santa Cova funicular railways. Nous arriverons d'ici quelques minutes à la gare de Monistrol de Montserrat, où vous pourrez réaliser le changement et prendre le train à crémaillère pour monter à Montserrat, puis les funiculaires de San Juan et de Santa Cova.